Yo, novio, enwu yeye de gakena milo. Enwu kena o, ekena yana, ekene miokata. Le Yesu Christo va come. Alléluia. Yele miako sisa. Habito, pe gbesem ka boya me. Edongbe be ajema oyo me. Alekekeye yo matiti o galera. Ye ma gbugbo gbede o. De o hare eti ajogboma. Ye klo ha ejeba bi afia ajogboma. Na yo matiti o ga sogbo alekekela. Mi ma gbugbo gbede o. Ba gbugbo no bi ye. Mega gbojo no bi ye. Yo matiti o le to sogbo. Eye fupekwe le to sogbo le ji o ga kela. Ma omele. Ama jojo po fupekwe sunagbo. Ye bo yo matiti o sunagbo ga ke. Yeho amaude na le o katame. Eye ranye jidu la godo. Alléluia. Mega bubolo. Ne eyo matiti o le bo somle johela. Kule Yesu tiko na koleke ya dujino rola. Eda jogbe. Mi da jogbe le. Eye mi ma ganye kokpo megbe o. Yere kaji ko ejebe nye ko mi akpolo. Lo mi akpe. Bena le toji la senya ya o le egbepe keke ame. Mi da kwe mi ape sister. Ga sister habito. Bena yepe hagbe ya. Ega cho domi ngusele kapopo ya me. Lo yo. Ye le toji egbe. Ye yabe munye de kena mi okata. Agbe munye kena nye kwe o. O jebe nye kwe mi adakpe na mau. Mi adakpe na feto Yesu Christo. C'est que wo domenyo dossier na nyeklo mais parce que we anyame gale alo galasio tayo amenu fefe do e wo la nyeklo. Alléluia. Et ata ne nya fa gbola o ha jebe na wontido ne wontido vola na cheri la no viure ha me ha le wontido na de popo ke afeto Yesu Christo. Chobana nye klio. Novi le to le Christo me. Le novi si o kata egbe o le nyala sem. E o cho fagbe. Le afeto la nam la. O yo mbe ya to kem. Le Christo Yesu fon kwa me. Nke kere ganye siana nye klio ba mi ga sem o fe egbe. Ke yo ba cho tenu na ye fe egbe chola. Alo gbe takola. Ke o yo be Yesu yo. O yiram maulolo avoidula le Christo Yesu me ye fait besem ne le kapopo ya me e ya ta novi me dibe ne nya ya va bola na akpo me nyi ne na bunti po ne na choto le me kaba ela be e Bible ko la mi bere e si ke Yesu Christo va itoto bola itoto mo khyo o gbonu le gbo egbela amagade o gbonu le Yesu Christo fe enyanyi agbo ayo le mo bubucho amagade o gbonu le amasi o nyate fe le luna ola mo gade o gbonu le ugbo botola amayo le ba hia Christo le ba hia no cho no vie la be edongo li le gbana e se sere gbana e wa to si chikofa e se sere ke ala sesebana na kochi anu asesebana na kponu adu asesebana na akpo abolo tete angere nume e Biblia go le bela menye elududu ke ya bolo e pro olewo ke bo mo fo nyalai. Hallelujah. Ne ye ko mi re Amos fa agbale me Amos fa agbale etam enyi beaucoup de care mais toi beaucoup de mais toi il fait beaucoup nous voilà ya tom ya la fima mi ko ya ke o to nyantira e ba di bana choto le ma egbe ya afima e Bible le beaucoup na mi bana ale afoto yeho akro esi boda nkaka oli bona eye mado do wa mede anyigbaji
ke menye abolo do alo chiko wu ame de chinu o ke bom de Yehowa fe enyao seseun wa no eyamu cho achiafu nu yi achiafu nu eye wa no chagala chamcho anye heyi ejefe na wa di Yehowa fe nya ke o ma po o kane nya joyi o le emayila chiko awu de tugbi je tugbe o pe de kakui yo eye gbafa afo. Amen. Praise the Lord. Ni le chokuku we de kem by de buku we to amen. Nou ka Bibla di be agbole nye ko le nya ya mo no vinye. O be kare me gbana. Ide gbana. Gafofo le gbana. O ke gbe ye ma senya gbo. O ke gbogbo be po mi da so fo e. O ke gbogbo be dale. O pona tore kama o to onye. O ke gbogbo be. O pona mega ko moto. Eye ele du fum de kike mo fadu ya oti egbe agbe adila obe eyi re gbana gafofo ye de gbona fo ya eye do wa me echiko wa me alava eye manya chi de chi kenye be na no igbomi lo manya nu kenya bolo ye makpo. La Bible agbola mi nyone la fiya bana. Ale apoto Yehowa agbo esi. Bona enkekeli gbona. E ma do do wa mede anyigbaji. Kemenye abolo alo echiko wa me. De chi mu o. Kebo de Yehowa fe enya sesewu. Oh, garebe gbana la enya sesiala. Atosi le kesike echiko wu na me ene. Si beke to wa me ne voye ma kwe o. Wo egbe yo lo gbulomla. Ejebe na trole ti na kwe kaba. E la be yi ne gbe na be na. Maga kwe o. Maga se o. Ala di be ya se bo maga tem se o. Adi o ne gbule to me ne bo maga to ma se o. E la be na enyen keke voade. No vinye. Owo kele egbe. La gbegbe la ejebe na sema ofenya ne na troji me kaba na de popo na wo luwo be na kpode de na jifo fiafia me yi ela be kekeli gbona eye enyasi atosi to wa me penya magatom sio eye atosi chiko wa fenya eye magatomo abeas ya se ne ya vagina fao ela be gakemo le gbolo be la sela po esigbebe nu gbalo ede no viye owo le tugbejo le kele gbi dangeligeli obe gare me gbana o de kakui kebe ma cho le kele me gbo ma wuye gbulebe gare me gbona eye enya sesela atosi chiko awu enya sesela atosi do wa me na boloti wo ya bolo de nya sesianti de neko ela be nya me agbele iye take Yesu va e to gbola o gbe wo ke ameshokola Bibla gbogbo na mi mus ona o musemola tosi ma ovio e amesho ma unto jina lokui no bi ye lo gbe ne jiji sene swasio chobena ne keke fo abalola ma gatam sio amerika bale agagbule na o abare sike jole no amoliene no ale gbobo mi pa mi akpara ka fu mi va pele mi kpara ka bola o kono wae o du fawle no anti e wo ke chilo lo dola o amobe hey no akpere yo ti jola no vinye egbe me consider ma ofanya ola abatosi echikono cho eye o fo me la fu pepa kla bo gatea ma po e anu
egbe ojebe la xɔ eze kana no agbetsia le tsatsam agbevudo la le gbɔ o ele didi ele kɔ nɔ dzi le xixia me godo gake be o da ɖe me gbɔna eye yi sese ɖe xɔ egbe zi ɖeka ne ɖeɖe kpɔkpɔ na nye tɔwo lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme elabena mi le ku ɖo le bubu ŋuti be woawoe la kpɔ ye la na be yewoavu Yesu Kristo ƒe nya ɖeɖe koe wɔ amewo ƒona eya ta nɔvi nye le be ne nya ya ne naku ɖe ŋuti ne natrɔ dzi me ne akpɔ ɖeɖe le Kristo Yesu me ne nakpɔ ɖoko be nyateƒe wodzi ye tso Mawu me ye trɔ dzi Mawu ƒe vi lo Mawu ne yrɔ gbea ne yrɔ ɖaa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme míagblɔ be eya yi sa ɖe lo bye bye.